Biyag di tao. Hello! Good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Shout out kada kayo amin amang tartarabay kan naano sa mangururay kadagiti uploads tayo nga Ilocano drama. Sapay la kuma tadi kay tumauma. Habang adda kayo, adda kamimot ditoy. Ngamnawan kayo useless dagiti uploads me. Hintay nga ro dandanggan ti sabali manan napakasaritaan wenno sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag di tao. Okay, tanya ti plano itaading ko. Saan ka pa yung nagtrabaho? Kuamanong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigo na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dahita nga ro ti parikot ko, manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko, agsubli ak iti sigod na trabaho. Una, pauitan tulay dan iti kwartada. Nukas ta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem, nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Ipay ko amin nakasapulan nyo. Nasaya at nukas ta. Kan may sa, ikarem, adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka, ni ultimo umay sumarungkar, awan! Ay, uwan nga rod nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan anapunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunuta kita. Welcome back, Mika. Nasaya at nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo titi trabaho no bilang laang. Ayun sayang at talaga. Ayun gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduma ni nanang. Ngamin sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamot kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No tidado mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko, makapungtut pa'y no kasding awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwartayo nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Hanggang italang inyag ko. Ha? Manungay day ta? 4,000 nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby. Tadamat impawit na. Ito na. Anya? Na yan day di babae. Apay 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan ko na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak day tao, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta?
Apay a 4,000 lang. Imbagak matkan ka, nga dautang ko anas kan abayadak. Lungkuday kay. Ha? Nukas tamat lang kurang-kurang ti ipaw itmaw. Agawid kalangan, tasikan ti mga iwan iti anak maw. Nanang, apay kasta kay matan. Sige, inton sumaruno. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ah! Kunaklakit day no adda ka makatulong kanya. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin di Kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutam kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho, ta para ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kasta manaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas ken nga ipawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan di anak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha! Sardangan nak manaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan kakuman ang makiblang. tatang, nakitak da lola. Hmm. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Nagkapuday di balay daan ti ising. Ije ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay sige anak ko. Tay naktuman kasarita ni Lola. Apay nakapulis ka, Mika. Papanam katrabiin. Mapanak ije palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserva kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan kamutin ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. Nutisweldo lang ije pagtrab-trabahuan ta tinam na maak. Kurang atalaga. Anya, Ayos lang ko man, sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam daig na, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pannaturog mo. Agriing ka manin ama sa painton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo matparigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan ba't dakas nga aramida ka? Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunod dua a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunutan nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapu iti panagsasauyo. ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardengan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuykuyog yo pa iti apu ko yo ije sugalan. Isardeng yon, dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong. Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong ma. Ay, kumusta kay mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ije istor anas ka na bayada. Daya par tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngam ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok.
Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang ha, Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang ti ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabaho. Basta kwarta lang tinapatagkan ko na. Anya, Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. anya ngay nga rod, friend. Sapay lang kung mga tadumtang to ti gundaway ang makaamiris ti inayo. Sapay la kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong. Hello din ko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di ka ni nanang di tabalayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Wala din ko. Damat. Nasayaat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatang nga ramidag. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan Manong. Ngam, at dapay naskan nga ramidag. Apay di mo impakaam mo iti kapsat mo agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na, friend. Imbagam ko iti kasta. Ibaga na mo't iti inayo tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho akiti rabi eh. Awan bibiyang ni nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya? Ay, unay mo't tanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, numabalin la ko maagudwag ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na matar aramidag. Gayam. Kumusta matan ti anak mo dyan syudad, Helaine? Ha? Ay, kat nasaya at lata, manong. Dayay, agtrab-trabaho lata. Kasta. Kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartakan ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad nga ibagakan ko na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana na panda kanunangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan. Saan daanam namaan animi ka tinagiserve iti makan kadakwada? Ha? Makan ko nam? Kat no ijay opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce. Ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya? Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao manipod ken ka. Anya? Isu a panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti amom ket nanam ay ti biyag na ijay. Saan? Anya? Nasaya ata si Mang Putkan, Lisa. Apay akas tamot tanti lang nga, Mika. Agakapsotak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni Manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya? Ay na, ang mga no na alam mo day ta itinalabas apa nagpuy-puyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh.
Mala, mabit lang ang mangisaganak iti makan apag sangwan ta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw nan samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kila at matin anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijayan na ng itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kamin. Kumusta kan? Nasaya at matlat ta, Manong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kwa na. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana, Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga kada kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapno dak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Amo ka basol ko amin na ito'y. Kapo iti kinaman naging bubukod ko. Akwarta laang timang ipapay itirang sa kanya. Jakman la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang, Pagawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado anak kurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon anak ko. Tapno makapangangkan. kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko. Bay anak ko maamang asikasukan ka. Ang awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wano awan. Saanan anapatagday ta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay kumata mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputay patpatag kayo unay. Di ina silaw ti pagtangan. Kita na ti pagsayaatan ti intero a pamilya na saan la ti bukod na apagragsakan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti Jenna Almoite Drama YouTube channel. Agiyaman kami.